Leo ni siku nyingine tumeamka vizuri kabisa, na leo nataka tuongelee kuhusiana na maadili etiquette, ambapo tunaongelea personal etiquette, maadili ya wewe binafsi, tabia, respect and so forth. Kuhusiana na nini? Lulu, wewe, Anthony, wewe, Jacqueline and so forth. Sasa tunapozaliwa tunaelekezwa ama tunatunzwa, tunakuzwa, tunafundishwa, tunatengenezwa kwenda kuwa bora hapo baadaye, na muda wetu mwingi tunautumia kwenye utoto katika kujifunza. Yaani mambo mengi yanafanyika kwenye age ya utotoni kabla hatujaanza kukua. Sasa wakati tunaanza kukua, sasa tumeanza kupata akili timamu vizuri. Sio kwamba uko huna akili, hapana, ulikuwa nazo, sema tu ulikuwa unahitaji kusaidiwa na za wengine ili kuweza kusonga mbele. Sasa tunapoanza kujitambua vizuri, tunapoanza kusimama wenyewe na kuendelea kujifunza, lakini most of the time tunakuwa tunatumia akili zetu, ndio tunaanza sasa kuingia kwenye maisha ya age tofauti. Alafu baadaye tutaingia kwenye teenage, tutaingia kwenye hapo kwenye 20s, utu uzima kidogo, ukijana kidogo, tutaingia utu uzima, alafu tutaenda kuingia kwenye nini zaidi ya utu uzima na kuingia kwenye uzee and so forth.